ba banya botika motema mabe ba bandali bana so banya beja tonga ya plus de 50 ans quartier bando ko po bincheko ba mena sango lukona bongsa bandoko na bino boki ba wafia batu mutama mabe bino ba banya ba jaloux ba banya so sali kopo no zumwa 10 000 euros no akefunda pa muninga akefunda pa la police ta kuna boye logi ya kufi boye ape ta benga kinalo ta yekudu boye obenga pa bino tinda combien ba maman me ba souffrir na ba kina gigi maman yanga ke potanga benga mère na poto ça kufa ide pe mère oyoki kuna ba bisoti o sa mission ki ba procédure ke ba no na makamu pa ya bino mère na kina ba tika makala ba no ba tomsa ba souffrir alo bango ata ba na poto ya muto asimba nga te po muto ba mona nga to fa ko ta ba ba te po ba jaloux bo ma be kanto ala mo la poto busimise ba touche ba kankangi gigi ya kufi dernier wa poto et ouais kin ba ku na poto peut-être ça capou sa famille mais pour gigi dernier qui ne le côté à famille ça a été si tu quatre classe à trop temps jamais avec quoi l'état tu auras ba vitesse on se connaît bino ba do bo ba mwana bo tanga ba laiki ba senga ça les pour bola maman lembisa ba do fo na ba gonda sima ba fi bo ça ngwana za ndi moto biso obisi do na ngo to anye moto Congo millennium il to belle rengo masanga kufina pare pa banga ngo ne grandi bino ba ya bozu ta va na pote ba giga kufina sida yo peke sida giga kufina sida te aza muta belaki bino ba banya no bobomie bokota ndako na bopiya bobuka boso bilone bobuka mbetune so okutaka bonga bobomae bo ba jaloux a poto sima maleki mata kuta na poto ba banya botika motema mabe ba bandali bana so banya beja tonga ya plus de 50 ans quartier bando ko po bincheko ba mena sango lukona bongsa bandoko na bino boki ba wafia batu mutama mabe bino ba banya ba jaloux ala mona ba kangala bino botika kae ba banjili ba defo ba lina te poani ba banya so sali kopo no zumwa 10 000 euros no akefunda pa muninga akefunda pa la police ta kuna boye logi ya kufi boye ape ta benga kinalo ta yekudu boye obenga pa bino tinda combien ba maman me ba souffrir na ba kina gigi maman yanga ke potanga benga mère na poto ça kufa ide pe mère oyoki kuna ba bisoti o sa mission ki ba procédure ke ba no na makamu pa ya bino mère na kina ba tika makala ba no ba tomsa ba do souffrir ko ki pe on va faire bato bo tika moteur mabe banya c'est bien mais qui songi par exemple ba songi te bo tika moteur mabe gigi akufi e bino ba banya no bomie na lo bango ata ba na poto ya muto asimba nga te po muto ba mona nga to fa ko ta ba banya te po ba jaloux bo mabe kanto ala mo la poto busimise ba touche ba kankangi gigi ya akufi mutu fait ça ba banjili ba ina po ba ina te poani comprendre moi ne fa na kimia so dernier wa poto et ouais kin ba ku na poto peut-être ça capou sa famille mais pour gigi dernier qui ne le côté à famille ça a été si tu quatre classe à trop temps jamais avec quoi l'état tu auras ba vitesse on se connaît bino ba do bo ba mwana bo tanga ba laiki ba senga ça les pour bola maman lembisa ba do fo na ba gonda sima ba fi bo ça ngwana za ndi moto biso obisi do na ngo to anye moto comprendre ko ke poto beta silence afite bo kiki na sima l'équipe bino pas venir bo triquer à kufa ta na o de bo so le bepia kana mutu la bête trop Congo millennium